салом тамошобинони азиз, хулосаи хабарҳои муҳими сешанбе 11 майи тоҷикистонро аз пойгоҳи хабари бомдод бароятон пешкаш мекунем. дар ин барнома ҳамлаи мусаллаҳона ба як мактаб дар Қазон, чанд кас кушта шуд. дар ноҳияи Панҷ корманди военкоматро ҳангоми аблава курд заданд. посухи додстонии ҳарбӣ ба Раҷаби Мирзо дар мавриди видеоҳои аблава. Яхшиев ба фурӯши шаҳодатномаҳои ронандагӣ айбдор мешавад. ихтирои аспиранти тоҷик ба як корхонаи Русия миллионҳо рубл фоида меорад. хосият Асхоҷанд аввалин донишҷӯ духтари тоҷики донишгоҳи мӯътабари Стэнфорд. боздошти сокини Иван Тоҷик барои фурӯши хокаи тилло. ва акнун тафсилоти хабарҳо. шурӯъ мекунем аз хабари доғи ҳамлаи мусаллаҳона ба як мактаб дар шаҳри Қазони Русия. рӯзи 11 май ду навраси мусаллаҳ ба гимназияи рақами 175 дар кӯчаи Файзии шаҳри Қазон, пойтахти ҷумҳурии Татаристони Русия ҳамла карданд. бино ба хабарҳо, дар натиҷаи ҳамла дасти кам 11 нафар, аксаран кӯдакон, кушта шуда, беш аз 10 тани дигар ҷароҳат бардоштанд. як ҳамлагарро пулис зинда дастгир кард. волидоне ки бо фарзандони худ тамос доштанд, хабар медиҳанд ки кӯдакон барои наҷоти ҷони худ дар зери партоҳо пинҳон мешаванд. бархе кӯдакон барои наҷоти ҷонашон ҳатто аз тирезаҳои қабати сеюми бино худро ба замин партофтанд. як намояндаи гимназияи рақами 175 гуфт, яке аз ҳамлагарон 17 сол дошта шогирди ҳамин мактаб будааст ва ӯро дастгир карданд. яке аз хонандагон бо худ силоҳ оварда ҳамсинфонашро парондааст. пойгоҳи хабари База номи ҳамлагари дастгиршударо нашр кард. ӯ Илноз Галявиев буда 19 сол доштааст ва 4 сол пеш гимназияи рақами 175-ро хатм карда, ҳоло дар коллеҷ дар риштаи барномасӯзии компютерӣ таҳсил мекард. падари Илноз Галявиев гуфтааст ки писараш диндор набуд, ягон фикру нияти баде надошт ва ё нишон намедод. дар пайи тирандозӣ дар гимназияи рақами 175 дар дигар мактабҳои шаҳри Қазон тадбирҳои амниятиро шадид карданд. як корманди комиссарияти ҳарбии ноҳияи Панҷи вилояти Хатлонро ҳангоми амалиёте аз хонааш ба комиссарияти ҳарбӣ бурдани як даъватшаванда 2 зарбаи курд заданд. корманди военкомат ҳоло дар бемористон бистарист ва ҳамлагар дастгир шудааст. як манбаи пойгоҳи хабари бомдод аз ноҳияи Панҷ хабар дод ки ҳодиса дар аввали моҳи май дар ҷамоати Меҳвар рӯй додааст. кормандони комиссарияти ҳарбӣ шабона ба хонаи Ҳаким Раҳмон, мудири мактаби миёнаи рақами 3 меоянд, ки яке аз писаронаш бо вуҷуди ирсоли чандин даъватнома аз ҳозир шудан ба комиссарияти ҳарбӣ сарпечӣ мекардааст. ҳангоми кӯшиши бо зӯрӣ бурдани писари мудири мактаб, писари дигари ӯ бо кормандони комиссарият ҷанҷол мекунад ва дар ҷараёни муноқиша яке аз кормандони комиссариятро 2 курд мезанад, гуфт ин манба. бино ба иттилои манбаи бомдод, он писари Ҳаким Раҳмон ки бояд ба артиш мерафт фирор кардааст, вале писари дигари мудири мактабро ки кормандони комиссариятро курд зад, дастгир карданд. тафсилоти дигари ҳодиса дастрас нест. ба гуфтаи ҳамсӯҳбати бомдод, ноҳияи Панҷ нақшаи даъват ба артишро то ҳол иҷро накардааст ва мақомот ҳатто ба имомхатибон дастур доданд ки аскар ҷамъ кунанд. мавсими баҳории даъват ба сафи қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон 1 апрел оғоз ёфта то 31 май давом хоҳад кард. ҳар сол дар мавсимҳои баҳорӣ ва тирамоҳии даъват ба артиш аз Тоҷикистон шикоятҳои зиёд дар бораи аблава, яъне дар хонаҳояшон ва дар ҷойҳои ҷамъиятӣ, аз ҷумла дар кӯчаву бозор доштану ба артиш бурдани ҷавонони даъватшаванда шикоят ба даст мерасад. сарпрокурори ҳарбии Тоҷикистон Икром Зоҳирзода дар посухи расмӣ ба муроҷиатномаи фаъолон ба раҳбарони кишвар бо талаби хатми аблава навиштааст ки санҷишҳо муайян кард ки аксарияти мақолаҳо ба ҳолати воқеии кор мувофиқат намекунанд ё наворҳои видеоӣ ба рафти маъракаи даъват иртибот надоранд. бо вуҷуди он ки наворҳо ба маъракаи даъват робита надошта бошанд ҳам боиси аз ҷониби истифодабарандагони сомонаҳои иҷтимоӣ
و دیگر شهروندان ناراضگی نسبت به فعالیت کمیسیه‌های دعوت، کمیساریات‌های حربی و مقامات‌های حفظ حقوق و بیان کردن ملاحظه‌های گوناگون گردیده است. ظاهرزاده از جمله از ویدیوی روز 6 اپریل یادآوری کرده است که ایدیبکوف امامعلی نام نفر گمانبر به همکاری با داعش در شهر دوشنبه دستگیر شد، ولی نزدیکانش نوار لحظه بازداشت او را در اینترنت همچون ابله پنهان کردند. اما ظاهرزاده درباره آنکه آیا تا امروز یگان مسئول برای با اصول ابله و یعنی مجبوراً در جایهای جمعیتی داشتن و به ارتش بردن جوانان سن و سال دعوتی به جزا کشانیده شد یا نه در پاسخش چیزی نگفته است. این در حالی است که ابله در تاجیکستان به یک شیوه خیلی رایج تأمین سفربرکنی به صف قوه‌های مسلح تبدیل یافته است و در نامه سرکشاده به نام پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان، رئیس دستگاه آزاده رحمان و رئیس مجلس ملی رستم امامعلی با نام ما را از این شرمندگی رها سازید که رجب میرزا روز 9 اپریل نشر کرد و زیر آن صدها نفر امضا گذاشتند. از رهبران اول تاجیکستان تقاضا میشد که با تجربه ننگین ابله یعنی زورن در کوچه و بازارها داشتن و به ارتش روانه کردن جوانان سن و سال خدمتی که آبروی دولت را کاسته میکند نقطه گذارند. رجب میرزا در واکنش به پاسخ سرپرکرار حربی آن را جواب به خاطر جواب نامید و نوشت مأموریت اخبار برای افکار این پاسخ سرپرکرار حربی را به صفت یک جواب مناسب و جدی به مسئول گذاری های خود حساب نکرده به این نظرند که آن همان طور انتظار داشتیم به خاطر جواب برای دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان آماده و به ما فرستاده شده است. تنها انتظار داریم که همان طور در پایان نامه خود نوشتند نوارها را به مقامات پیشبرنده فعالیت اپراتیوی جستجویی ارسال کرد. از این نهاد پاسخ جدی را به مسئله گذاری های خود پیدا میکنیم، زیرا در شبکه‌های اجتماعی و اینترنت نوارهای دهشتناک خیلی زیاد بودند و با چنین پاسخها امکان حل مشکلات وجود داشته وجود ندارد. ما از نهادهای دیگر موظف شده پاسخهای جدی انتظاریم، وگرنه پاسخ به خاطر پاسخ ضرورت ندارد. مسئله گذاری های ما جدی ترند مقامداران. دعوت به صف قوه های مسلح تاجیکستان هر سال 2 مرتبه بهاران ماه‌های اپریل می و تیر ماه‌های اکتبر نوامبر دایر می شود. با آنکه در تاجیکستان تقریبا 700,000 جوان سن و سال خدمتی از 18 تا 27 به سر میبرد. قوه های مسلح کشور در هر موسم دعوت تقریبا به 8,000 سرباز نو ضرورت دارند و همه هر موسم دعوت به ارتش در تاجیکستان با شکایت‌های فراوان از ابله یعنی مجبوراً از کوچه و بازار داشتن و به ارتش بردن جوانان پس سر می شود. اگنتی مبارزه با کروپسیای تاجیکستان روز 11 ماه خبر داد که تفتیش پیشکی پرونده جنایتی یخشیف دلشاد بختیارویچ معاون مدیر مکتب رانندگی سمسون را انجام داده به دادگاه فرستاده است. اگنتی گفت دلشاد یخشیف در 2 مورد از کار افتادگان برای آماده کردن حجت رانندگی 4650 سومونی و 4700 سومونی طلب کرده گرفته است. بنابراین منبع یخشیف دلشاد بختیارویچ در وظیفه جانشین دیرکتور مکتب رانندگی جمعیت دارای مسئولیتش محدود سمسون کار کرده ایستاده ماه‌های اکتبر نوامبر سال 2020 از شهروند ا برای به نام پسرش شهروند ب آماده کرده دادن شهادتنامه درباره ختم کورس تعلیمی رانندگی مبلغ 4650 سومونی طلب کرده گرفت. اینچنین یخشیف با همین طرز و اصول ماه نوامبر سال 2020 از شهروند و برای آماده کرده دادن شهادتنامه درباره ختم کورس تعلیمی رانندگی مبلغ 4700 سومونی طلب نموده گرفته است. نسبت به یخشیف بر اساس ماده 279 قسم 4 بند ا کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام رشوه‌دهی تجارتی پرونده جنایتی گشوده بودند. بر اساس این بند قانون به او همچون جزا جریمه به اندازه از 1500 تا 200 نشان دهنده برای حسابها از 90,000 تا 120,000 سومونی یا تا 5 سال محکوم زندان تهدید میکند.
бахтиёр қосимов аспиранти донишгоҳи давлатии урали ҷанубӣ барои корхонаи қубурсозии шаҳри челябински русия муҳаррике ихтироъ намуд ки барои корхона миллионҳо рубл фоида хоҳад овард. Ин олими тоҷик ба хабаргузории Спутник гуфт муҳаррике ки корхонаи русские электрические двигатели истифода мебурд кӯнаву фарсуда ва зараровар шуда буд, вале фармоиши муҳаррики нав аз олмон барои корхона хеле гарон меафтод. Ба ин далел корхонаи қубурсозии Челябинск ба донишгоҳи урали ҷанубӣ муроҷиат кардааст ва дар донишгоҳ ин корро ба аспиранти тоҷик супориданд. бахтиёр қосимов ва ҳамкоронаш барои корхонаи русские электрические двигатели муҳаррики пилгирие сохтанд ки ба гуфтаи олими ҷавони тоҷик дар ҷаҳон назир надорад ва хароҷоташ хеле камтар буда корхона танҳо аз насбу васли статор ва ротори муҳаррики пилгирӣ ҳудуди 2 миллион рубл сарф мекунад. ихтироъкори тоҷик мегӯяд муҳаррики ҷадид барои истеҳсоли қубурҳои бепайванд ки дар дастгоҳҳои пилгирӣ истеҳсол ва дар соҳаи нафту газ истифода мешавад пешбинӣ шудааст. бахтиёр қосимов соли 1992 дар шаҳри нораки вилояти хатлон таваллуд шуда мактаби миёнаи рақами 1 норак ва донишкадаи энергетикии тоҷикистонро хатм кардааст. ин донишкада соли 2016 бахтиёр қосимовро ҳамчун мутахассиси болаёқат барои таҳсил ба аспирантураи донишгоҳи давлатии урали ҷанубӣ фиристод. бахтиёр қосимов барандаи ҷоизаи байналмилалии мавҷи тиллоӣ буда соли 2018 дар Москва ғолиби ҷоизаи озмуни шашуми байналмилалии энергетикаи хурд ва дастовардҳои бузург шуда буд. ихтирои муҳаррики пилгирӣ асоси рисолаи илмии ӯ шуд. бахтиёр қосимов ахиран рисолаи номзадиашро дар донишгоҳи давлатии урали ҷанубӣ дар шаҳри Екатеринбурги Русия дифоъ карда ва соҳиби унвони номзади илмҳои техникӣ шуд. хосият Ориповаи Абдасола Асхоҷан аввалин духтари тоҷик аст ки гранти маблағаш $350,000-ро ба даст овард. ба донишгоҳи Стэнфорди Амрико шомил шуд. ин донишгоҳ бар асоси рейтинг аз ҳама мӯътабари мактабҳои олии ҷаҳон ҳар сол дар радифи 3 донишгоҳ аз ҳама аввали дунё ҷой мегирад. хосият Орипова гуфт барои ба донишгоҳи Стэнфорд боз чанд мактаби олии дигари пурнуфуз аз ҷумла донишгоҳи Колумбия, донишгоҳи Дюк ва донишгоҳи Ҷорҷтаун низ ӯро барои таҳсил даъват кардаанд. ӯ бар ин аст ки бо шарофати барномаи таҷрубт тавонист ба Стэнфорд шомил шавад. ин барномаро хосият хонаи доими ман меномад. таҷрубт барномаи Азизҷон Азимӣ нахустин тоҷикест ки ба донишгоҳи Ҳарвард низ яке аз мактабҳои олӣ аз ҳама бонуфузи дунё шомил шуда буд. то кунун ба донишгоҳҳои мӯътабари дунё назири Стэнфорд, Оксфорд, Кембриҷ, Ҳарвард, Принстон, Колумбия, Ҷорҷтаун аз Тоҷикистон теъдоди ангуштшуморе роҳ ёфтанд. бисёриҳо инро хеле заиф шудани низоми таълим дар Тоҷикистон ва ба ҷои таълими илму дониш афзудани таваҷҷӯҳ ба умури хориҷ аз таҳсил назири маршировка ҳамчунин ба поин рафтани сатҳи тахассуси устодони мактабҳо бастагӣ медиҳанд. ва дар поёни барнома хулосаи хабарҳои криминалии рӯз. сокини 32-солаи ҷамоати Иван Тоҷики ноҳияи кӯҳистони Машчоҳ рӯзи 27 апрел дар назди бозори баракати ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳангоми фурӯхтани хокаи тилло дастгир шуд. ӯ хокаи тиллоро ки дошт 8100 сомонӣ ё ҳудуди $700 нарх карда буд. тибқи хулосаи ташхиси нозироти давлатии иёргирии вазорати молияи Тоҷикистон хокаи мусодирашуда фулӯзоти қиматбаҳо буда вазнаш 19,80 грамм ва арзишаш бо назардошти иёри миёна 11795 сомонию 42 дирҳамро ташкил медиҳад. ба зидди сокини кӯҳистони Машчоҳ бар асоси қисми 1 моддаи 248 кодекси ҷиноятии Тоҷикистон парванда кушоданд. ба ӯ бар асоси ин бадди қонун барои доду гирифти ғайриқонунӣ бо фулӯзоти қиматбаҳо ҳамчун ҷазо ҷарима ба маблағи аз 60,000 то 90,000 сомонӣ ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати то 3 сол таҳдид мекунад. рӯзи 2 май тахминан соати 12:10
نوبالغ عبدالله بوزورف سال تولدش 2013 در حدود دهه صوفیان زیر چرخ ماشین اوپل استرا مانده در راه به بیمارخانه بر اثر جراحت‌های وزنین برداشته‌اش جان داده است. وزارت کارهای داخله گفت راننده اوپل ساکن 26 ساله جماعت برانوف هنگام حرکت از سمت دهه صالحان به سمت دهه صوفیان از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده است. شام 9 می یک کودک 4 ساله از ناحیه نورآباد در کیلومتر 133 راه وحدت نورآباد رشت در زیر چرخ ماشین مرسدس جان باخته بود. هر سال بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان تا 400 نفر از جمله 10 کودک به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند. این بود چند خبر. خبرهای بیشتر را در سامانه بامداد پیگیری نمایید. خوش باشید.